Odjednom se čulo kako je nešto fjuknulo kroz vetar. Bila je to mačeta koja je odsecala Stefanovu glavu. Pre nego što krenem sa izlaganjem priče, htio bih da napomenem da priča sadrži dosta uznemiravajućeg sadržaja. Tako da priču slušate na sopstvenu odgovornost. U poznatim rečima mladost, ludost, krije se jedna mračna istina. Kroz dimenziju vremena ljudi su pronalazili razne izgovore za svoje postupke, ponekad upravo oslanjujući se na mladost. Ali u tom svetu nepromišljenih odluka postoji dublja cena koju mnogi ne shvataju dok ne bude prekasno. Moji prijatelji Ana i Stefan, kao i mnogi drugi, nisu bili imuni na čari rizika i avanture. Kroz oči mladosti vidjeli su samo neograničenu slobodu i neuništivost. Ali za njih ta sloboda pretvorila se u mračnu, kobnu noć. Sada dok se sećam njihovih smeha i neprekidne energije koja je tinjala u vazduhu, srce mi se steže od bola. Njihova priča završena je u tami sa smrću koja se nadvila na njima kao senka koja ih je pratila na svakom koraku. I dok se noć budi, njihovi roditelji osjećaju teret tuge i gubitka, dok mržnja prema meni raste iz dubina njihove duše. U tom svetu tajni i neizrečivih strahova Ana i Stefan ostavili su svoj trag. Njihova sudbina urezana je u stenama vremena, a ja sam samo svedok ovog tragičnog puta koji je ostavio trajne ožiljke na svima koji su ih poznavali. Bili smo mladi, ja sam imao 21 godinu, Stefan je imao 19, a njegova sestra također je imala 21 godinu. Poznavali smo se, što bi se reklo, još od pelena. Bili smo nerazdvojni, poput 3 musketara, svi za jednog i jedan za sve. I nikada ne bi niko od nas izdao nekog, ma koliko gluposti napravili. Uvek smo štitili jedno od drugog. Ali bili smo radoznali i moglo bi se reći previše radoznali. Nadomak našeg malog gradića nalazilo se selo, no ovo nije bilo klasično selo. Ovo selo je bilo napušteno i meštani našeg grada, kao i ostalih okolnih mesta, bojali su se ovog sela. Govorili su za njega da je ukleto i da vrebaju mračne i strahovite sile. Upozoravali su nas da ne idemo tamo i na opasnosti koje mogu da nas snađu. Niko zaista ne zna šta se desilo u tom selu i gde su nestali ljudi, stanovnici tog mesta. Postoje razne legende o tome šta se zaista desilo, ali jedna je stvar zajednička svim tim legendama, a to je da se desilo odjednom i preko noći. Kao i to da je opšte poznata činjenica da u okolini sela veoma često nestaju turisti, koji su bili u prolazu, barem jednom godišnje nestajali bi mladi ljudi, muško i žensko. Ali kao što sam već napomenuo, mi smo bili radoznali i jednoga dana predložio sam da odemo i da istražimo ovo ukleto mesto. Ana i Stefan su me pogledali zbunjeno. Na kraju, posle kraćeg ubeđivanja, odlučili smo da krenemo u avanturu. Kada smo napokon stigli, odlučili smo da uđemo u jednu od kuća koja se nalazila u selu. Dok smo stajali na pragu ove napuštene kuće, sunčevi zraci su se probijali kroz prozor, obasjavajući scenu njenog propadanja. Daske na podu su bile popucane i iskrivljene, malter se rušio sa fasade. Dok je krov prokišnjavao, a na podu su se nalazile lokve koje su nastale usled kiše koja je bila prethodnih dana. Koračali smo polako unutra, kroz vrata koja su škripala jako neprijatnim zvukom. Pod našim stopalima mogli smo da osjetimo podrhtavanje ove stare građevine, dok nam se činilo kao da nas prate oči nevidljivog prisustva.
Hodnik je bio prepun ostatka prošlosti, dečije igračke su rasute po podu poput zaboravljenih uspomena, dok su se na zidovima nalazile slike, tragovi nekadašnjeg zaboravljenog života. Odlučili smo da obiđemo još neke od kuća, da vidimo možda je neko ostavio kakav trag šta se zapravo ovde desilo. Ali ono što nam je privuklo pažnju jeste da u dvorištima ovih kuća nalazilo se povrće, koje kao da je od skora zasađeno i videlo se da je bilo održavano. Na ivici ovog napuštenog sela, između gustih šuma i zaraslog polja, nalazila se zapuštena farma jabuka. Dok smo koračali napuštenim kolskim stazama koje su bile obrasle korovom, polako su se nazirale zgrade ove farme koja je bila nekim čudom obavijena u gustu maglu. Ali ovo nije bila obična magla. Ne, imali ste osjećaj terora i osjećaj nelagodnosti dok ste koračali kroz maglu, a svaki dah vam je bio sve teži, jer kao da se osjećao nedostatak kiseonika. Drveće je bilo staro i podsjećalo je na amazonsku prašumu, jer je bilo obavijeno puzavicama bršljena. A u sredini šume jabukovih drveta nalazilo se strašilo. Strašilo je odavalo jezu i strah svakome ko bi ga pogledao. Njegova deformisana figura stajala je kao prizor iz najmračnijih košmara. A kada biste pažljivo zagledali, mogli biste uočiti nešto toliko mračno da bi vam se stomak prevrnuo. Njegova koža bila je sačinjena od ljudske kože. Kada smo to primetili, Ani je pripalo muka i počela da povraća, a meni se izokretao stomak iznutra, ali sam nekako uspeo da sačuvam ručak i ne izbljujem se po podu. Dok se Stefan ukopao u mesto i nije mogao da veruje svojim očima. Počeli smo da bežimo, ali bilo je kasno i već su nas uočili ljudi sa maskama demona. Odjednom smo bili okruženi sa svih strana. Kada su došli, nismo ni primetili, jer smo bili toliko zastrašeni i užasnuti prizorom da nismo mogli da dođemo k sebi. Odjednom se čulo kako je nešto fjuknulo kroz vetar. Bila je to mačeta koja je cecala Stefanovu glavu, koja se otkotrljala poput fudbalske lopte ispred mojih nogu. Krv je šikljala na sve strane. Oči su mu još uvek bile otvorene i u njima se mogao vidjeti strah i teror. Ana je vrisnula u plač i pala dole na kolena. Rekao sam joj da nemamo vremena za tugu i da moramo da pođemo. Zagrabio bih je i počeli bismo da bežimo. Ali taman kada smo pomislili da smo se udaljili, Ana je odjednom stala, jer je osjetila neverovatnu bol u svom stomaku. Okrenuo sam se i imao šta i da vidim. Bila je s leđa probodena kopljem koje je probilo njen stomak. Nastavio bih da bežim sve dok nisam stigao do automobila. Upalio bih auto i krenuo nazad doma. Pozvao sam policiju i ispričao sve šta se desilo. Oni su odmah poslali patrolu na mesto dešavanja. Ana i Stefan, njihova tela, nikada nisu bila pronađena. Ali su na farmi pronađeni ostaci ljudskih kostiju, ljudske uštovljene kože i ostale bizarne satanističke stvari, poput ritualnih knjiga, žrtvenika, srebrnih pehara sa satanističkim simbolima. Mi nismo mogli da uđemo u zgrade farme jer su bile zaključane, da bismo vidjeli šta se nalazi unutra. Sumnja se da su Ana i Stefan bili žrtve paganskom bogu Vraniru, koji je po paganskom verovanju zahtevao dve mlade žrtve, muško i žensko, zarad plodne godine i blagostanja. Njihovi roditelji su počeli da me mrze i da me krive za njihovu smrt. Kad god bi me sreli, pogledali bi me neprijateljskim pogledom. Ova priča je dostigla medije, da bi kasnije bila odbačena kao teorija zavere, kao i dosta drugih dešavanja i događaja koji su se dešavali u periodu 1980. godina u Americi. Naravno, sve je to zarad prikrivanja istine, pa sam odlučio da priču podelim ovde, u nadi da će biti ispričana i podeljena dalje.
jer za mene ovo nije priča, već košmar koji proživljavam svaki dan iznova i iznova. Ukoliko želite još ovakvih priča, pretplatite se na kanal. Do sljedećeg susreta, pozdrav!